Nay, sabidong mo't na itay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yung amin, papagayam. Sakbay na, kablaawan, ken pagyamanan tayo dagiti newcomers. Uno dagiti baroa listeners tayo. Apakiramanan da si Sardo Lacusong, ken Inday Iska. Ken siyempre, kada kay amin as supporters tay drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasalitaan ara paulwan. Love Photo. Dito'y programa tayo. O naidaytan kaka. Nagtaar mo tunday ti at tao. Asinaw. Daytoy aday ti Facebook tatang. Talaga love ko ti photo na. Anyat sasawam. Love ko tatang, kursunadak. Iso nga rod love photo, ta kursunadak ti photo na. Anya? Photo love ko namot Saan tatang? Love photo, ta kursunadak ti photo na. Love ko ti photo na, iso love photo. Na. Iso nga rin ako sunadam ta naka-photo lab. Di mo samot. Amaw di kahit asawan ti photo lab anak ka. Basta ti amukin kayat ko kat love photo. Ta love ko ti photo ni Willie. Amaw, Cynthia. Saan alam photo na ita? Photo lab. Di kahit na asawan. Ladawan ken laboratory. Anya? Kita ma. Ti photo ket ladawan. Ti laboratory ket ada pa kay naigan na iti maoperawan no marituke. Iso narituke ti rupa na iti atao ngay bagbagam. Isaw a photo lab. Apay amamom nga rod ni Willie tatang. Saan? Si Kangay, amamom ka day. Saan? Ngam ginayim ko na? Love ko nga minti photo na. In short, crush ko, tatang. Na, unay daytan kaka. Sumarampiting mo't ti anak talakay. Bayam lang ka day, normal mo ti adakras na. Madi isukit din ti mangiparparik na itayat na. Diyay lalaki ta isumot ti agaram. Ay nabakay. Saan nga uso na ita? Ti uso itan kat kumpormin ti agaram. Lalaki, wano babae. Kat no ag kinursunada na, agasawa dan, kastalaag. Ay, anak ko pala na ita. Jak lakid di kayat, nga iso ti umuna ang mangiparparik na itayat. Ay, jak kayat ti may babaen. Nakigayim nga rudan. Imporwar na mutan ti picture na iti na jawilay. Anya? Ayunay daytan kaka. Ay kasaritam anay bag ni Cynthia. Ta saan nga agaragarampang iti Facebook. Apay no sikan bakay? Sikan ta sika amot ti amat ti pamilya. Tano siyak mahaybladak laeng. Lapdam ama kiinarem iti Facebook. Ay, ulay daytan kaka.
Damagak man, Sinsya anak. Ti anya tatang? Apay nobyo man na awilay. Saan pa'y ngam dandanin? Ay natatang, ar-ara pa apa kung ti arakop ni Mr. Taraki. No I love you ko na, sungbata ko na dagos. Manmanon ti kasjaya kataraki tatang, kasla artista. Kinakman? Daytoy ni kita nyo. Ang mga ma-in-love kayo mo ta makakita. Madlaw ang naka-photolab na ita. Saan? Kasta amin ti rupa na. Kasta amin kataraki tatang. Uwen, at naka-photolab. Awan bibiyang ko dita photolab. Basta lab, photok ni Willie. Ay, unay daytan ka. Bakit? Saan ko mabali na malmalwan Sinsya nga anak tano na inlaban? Tinapatag kat ikasardrano ginusto da. Ay, awan lat amok. Dayta ajar ni Sinsya. Lukun dalaang Facebook daytan. Ay unay daytan bakit? Pagduado amutan day tao, asaan mo pa anakit? Kita. Alangan mat, ngagtalag ka adagos iti saan mo ngam amu a tao. Ay, saan mo't nga iti dayta? Ay, jak lakit di kaya ta may sagmak ti anak ta, gapulang iti dayta kurso-kurso nada kada lab-lab-lab di ta. Ay, unay daytan ka. Ay na, nagtaraki-lakit din dayto a tao. Agpatpatayak kan ko na. Imbag lakit din ta sinong bata kunti ayat na tatang. Anya? Wan tatang. Kaya't nakangata nga ikalaysa. Wan. Kasano nga amaw? Imbaga na. Anya? Kunana anong mayatak, kat mangipatulodon iti 50,000 nga iyalak iti baboy kan trahe di boda. Ay, unay daytan ka. Nilab photo as the Willie kumawawag. Hello, love. Hello, love. Ipatulod ko ti 50,000 pesos. Itad mo kanyak ti savings account mo. Wano, ipadalaklangan iti available remittance office yun dita. Ipadalamlangan. Tainak irwar, love. Ay na. Excited ako na makakita kan mga rakop kan ka. Uray, sakmot lang. Nay, ipalagip ko Saan mo nga gasgas daw? Tagpailang para iti talo ababoy kan trahe ti bunam na dyan. Awan, love. Diyak sagsagidin. Tapno makapagkalay sa atan adagos. Ay, unay daytan kaka. Makita yun, nanang? Saan laan nataraki? No di pa'y kat nagsingpet kan napudno nga agayat. Ngamin, mangipatulodan iti gatang ko iti badok ngagkasar. Kastamutan iti pagpakan. Aging gaita, kaslajak pa'y lapatyan. Saan niya patyan ngay ayatinak ni Willie, nanang? Kaslajak patyan. Aro pa na timpakitam iti Facebook. Isungaron ako anak ka-photolab na jawil Ure niya ditang tatang. Photolab, kadalab photo, mabalin lata. Tinapatag kat kayat nak ngay kalaysa. Narigat ti dumarasudos, Sinsya. Sa anak mo't dumarasudos, nanang. Talaga mo't alab ko ti photo na. Uray photolab ditan. Tapat yak asan ngo madayo ti pudpudno arupa na iti dayta a photolab. Ay, adayo Anya? Sigurado nga adayaw ti pudpudno arupa na iti photolab. Imposible, tatang. Kita man ni Dilyaw. Nagadot darangi daw kan abot ti rupa na. Ngam idi nagphotolab. Nagpinumutan ti rupa na. Nagkines. Saan la aday ta? Nagbalinmutan nga Amerikano ti langana.
Ha? Didak man upayan, tatang. Saan ka nga upayon, anak? Ibagbagak laang tamangan no agbabawi kan tao. Imposible mat. Aro payo ti rumwar iti photolab ni Willie. Unurupa ni nanang. Natural arupa na dayjay. O nga raw, napapino laang. Napaubing laangan babanti puto lang. Basta love photo, tatang. Love ko ti photo na. Ay, ulay dahi tan kaka. Apaw, asawaan da ka magaya man. Wan, Lola. Nagtaraki ti mga sawa kanyak. Kita mamagtirupa na. Day ti man, Lola, ne. Ipadakkel ko, tapno makita yung anay bag. Ha? Ubing mat? Ubingak mat. Ay manutawan na nga eh. Secret ka no, kun surprise. Ay, paudetan. Apay nga ay, adi na pala bagat ipon na. Bay, anyo tatawon-tawon dita, Lola. Tinapatag kat tila nga. Hanggang sa bali tila dawan, iti personal. Kain, adamanan asabali ti puno alanga, itilanganay ti putulab. Wan, ngagpasaw. Uso itaan, data puto-puto lab dita. Jak kayat dayta, Lola. Iso asaan na ka nakiuso, ta sabali ti rumor arupak. Amumot lagay, akasta. Apay nga ro dapat siyam anataraki na dya awilay. Iso, mat. Kan ado ti babae ang mangibagbaga iti comment da at taraki at talaga ni Willie. Iso ti makitkitak iti comment da di Facebook. Ay, amumutan ti comment. Ore sa napuno kat mangisurat na niti beautiful kas kada handsome nga oreno saan. Inton kita nakaang-angrag mo ti Jaskay. Ay, kasanaw no angrag to mat dahil sa awilay. Unay daytan, tatang? Hello, love. Agsagana kan lam. Ta umay kan ikalay sa. Nakasagana akon, love. Awan binabawi Uy, siyempre mo't apay ubing. Agyaman na kiti panagtalag mo kanyak lam. Ayatin kantaw, haginggat tong palbiyag ko. Kat itod ko ti amin na kayat mo. Naragsak kanto iti sidong ko. Ay naman nagsayatan. Numabalin la ko magat gutadekon ti aldaw, love. Ay, asidag una yun, jay makalawas ng orayan, love. Sa bagay, uray siya kat maganatanak mo't uray. Wow, nagsayatan. Itakuman. Kasinsin, adamot burangan namang sapsapol kan sinsya. Ngam guwapo ti pusis na, nagugwapo ngam ti pusis ko. Anya, burangan ngam gwapaw. Burangan ti rupa na, jay busis na ti gwapo. Anyat nagan na. Wili ka na. Ano din ang nagkuangkal? Willie ko na yun. Uy, sapsapulin na ka. Isang samot, mga sawakin ka. Wow, adagaya man ni love ko. Apo? Si Marno mo't gayam kanya. Ay na, excited na ka talaga. Tanawak man iti tawa. Talagtoy ko narakupan. Ulay na itang kaka. Nanang, kasla girarab, kaslal alya, ilamangdak, matayak lakit di amakiin narakop kan ko na. Alya! Cynthia, love! Di ka kayat! Agawid kan! Alya? Saan ka mangilawlawan, Cynthia? Matayak lang ang tatang. Puano kan! Di ka kayat! Sana mabalin, ginaklukuan. Ala. Pumatayak kun ang pakamatayak nanang. Diyak kaya tal alya. Nalpasan titulag. Mayat ka man mo saan. Asawaan ka.
Ay nalakay. Marayan. Surutin ta ti anak ta. Tama nga numapan agpakamatayan. Napaniti kusina. Ang mga laiti. Ay, unay dahil sang kaka. Apay na takaas-asa mo ng anak. Igarot mo ka na di tatangad mo. Saan tatang? Igarot ko ititangad ni Willie no di pala pumanaw. Ay na, lakay, tanglam ta anak ta. Tayo nakabugad, este pagawidan ni Willie. Inak pagawidan. Ay, anak, pagsasaritaan tayo, anay, bag na ti abanak. Ang darasudos ka man ako, nak. Papanawin yung tatang. Tano saan? Tagtagpatag. Ay na, ulay na itang kaka. Sa anak mo ta pumilit, no? Talaga saan na kayat? Ngam isubliyo, jay 50,000. Kan bayadan nyo ti gastos, kan taktak ko ngayon may dito lugar yun. Ay, sige, Barok. Ay, pagsasaritaan tayo, anay bagday ta abanag, Awanan, ti sari-sarita pa. Basta isubliyon ti kwartak. Kan sukat ti taktak, kan gastos ko ngayon may dito. Dahil ka lang, timang sulbar iti parikot. Malawon, Barok. Isublimi di kwartam. Kan aguray kamot ata, iremedyo ti sukat di taktak kan gastos mo. Sige, saan kan ngagpungtot? Unay daytan kaka. Daytan, di ibagbagak sinsya, anak. Di nak nga minimpangag. Anya ngay ita. Dandani tayo na ipasubo amin. Anya dandanin. Na ipasubo tayo kidi Agasam, natartaranta ak anapan imutang itinted ko kiniwili. Kas bayad titaktak kun gastos na kanaw. Nagiti baboy ngay. Impaguyod na amin. Apay ngay. Di pa ikat doble-doble tinasublikan ko na. Ay na manervyusak una yan. Iso nga inted kun amin na kinidaw na. Angam siya kun atin ay pasubo nga imutang. Daytoy tumot a babae. Dumarasudos. Ay nasinsya anak. Nagtalag kan tumot di tariknam alabutaw. Ibagbagak lang aruran na furtolab. Ngam ipilit mo mula tatirik na alabutaw. Diablokit day. Tatang. O day nga binday tansinsya. Kurso na daom ti ladawan. Adi mo pa'y nakikita ti akin ladawan. O nay day tan akin na darasudos mo. Kwa na nang. Didak mo't sideronon Itrabahuak tinautang iyo. Wala nang. Itrabahuak. Oray anya ditan a trabaho. Ikarik as anton ang maulit dayjay. Idja kon ti Facebook. Jak kayatan. Ay, daytan kaka. Apay ayang amin na ita love photo. Photo love ngayon kay papauso. May lawlawan kayo. Iparang taylatan tipod no ala nga tayo. Noreno dilawan da. Kaya't naman wano saan. Basta saan nyo lakit di apa kay paspasubuan. Ditan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Love photo. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.